to me so snadinina. It's your nyami to me so Nana nyami to me so snadinina. Wonyami to me so Nana nyami to me so snadinina. Enti muma yansha Shadrach, Meshach, and Abednego. What do you want, Kogu? Oja funo ni mo. Ayo nyami to me tia. Bibiara to me anya wono. Nyami to me ti. Bibiara to me anya wo. Shadrach ni Meshach, and Abednego. What do you want, Kogu? Oja funo ni mo. Nyami to me ti. Bibiara to me anya wono. Nyami to me so snadinina. It's your nyami to me so, ni to me so. Nana nyami to me so, ni to me so snadinina. Uha ni akitua biwa radia ni mwate. Ni to me ni yakasia sina uha ni akita wono. O nyami to me so, ni to me so. Nana nyami to me so snadinina. Eti munsha Shadrach, Meshach, Abednego. Yadi wankogu oja funo ni mo. Onyami to me ti. Bibiara to me anya wono. Nyami to me so snadinina. Eti munsha Shadrach, Meshach, Abednego. What do you want, Kogu? Oja funo ni mo. Naso nyami to me tia. Bibiara to me anya wono. Onyami to me so snadinina. Onyami to me so na no nyami to me so snadinina. Wonyami to me so sne wo anu nyina. Na no nyami to me so sne wa jinji nyina. Yewe Shadrach, Meshach, Abednego. Yadi wankogu oja funo ni mo. Wonyami to me tia. Bibiara to me anya wono. Nyami to me so snadinina. Wasi watni ni amani adoso. Nanso erade jeno ni nyinemu. Obera wusu, obeka wo. Ama wona mpembo. Watni ni amani adoso. Anope ye so bi nkunai. Nanso erade jeno ni nyinemu. Ono di obera wusu, obeka wo. Ama wona mpembo. Sayana so be sum nyame na se nipa po na wase me sum nyame biem. Se nyankopon po wa na ya asem. Na so nipa po wa eno de enya hye enka hye. Etifa hutu nyame so. Otene ni amane edoso. Na so awrade gye ni nyinaamu. Wase wotene ni amane edoso. Na so awrade agye no ni nyinaamu. Obere wuso, obeka wo. Ama wona mpembo wasise nipa nyina domwa eni aya munie hey na se nipa nyina tamonso aya mumu na ni jiakra se nipa nyina domwa hey eni aya munie wate na se nipa nyina tamonso aya mumu na ni jiakra erade na ya mankwa erade no masumje onu ara no mashira de erade shira no untumi nsai no erade na ya mankwa wate erade no na ya masumje onu ara no mashira de erade shira no untumi nsai no watini ni amani adoso Nanso awrade je no ni nyinamo
ono dia wabehwe wusu obeka ama wona pimbuo watne ni amani adoso nanso Awurade jinu ni nyinam obehwe wusu obeka ama wona pimbuo wasemua munhwe Jobu amani kesi atunu hey arewo kesi odiye nanso Awurade yi no free mu hey muamu she Jobu wate amani kesi atunu hey arewo kesi odiye nanso Awurade yi no free mu hey Jobu menyina wudakro hey na muamu hwa bewo na so obi baba ko pempo wo free mu aminia na dia ye no Jobu manso no hey what if ye na da krubi ya baba ka kire no sa eh ne manyi na wu she na japa de nyina shwate arewo kasi abafie osu kasi abafie na Awurade ji no free mu wo anu dia ya dikitwa bi wate enti mensu ha wo bebre bipa wani wa munisi onyina na Awurade ba ya mawo muamu she Jobu wate amania kasi atunu hey arawo kasi odiya na Awurade yi no free mu Jobu menyina wudakrope na muamu shabewo na se wobi baba ko pempo free mu a na dia ye no na mesi Jobu manso no hey what if ye na da krubi ye baba ka kire no se ne manyi na wu na japa de nyina shewate arewo kesi abafie amani kesi abafie na Awurade yi ni free mu wate enti otini ni amani adoso na Awurade ji no ni nyina mu obere wusu obeka ama wona mpembo mesi otini ni amani adoso a Awurade ji no ni nyina mu obere wusu obeka ama wona mpembo wasibuwa mi na shamidio Yeswe amama tumi aso wasemimu ensowe Yesu sene me wate buwa mi na shamidio Yeswe amama tumi aso wasemimu a Awurade buwa ye na yentime so wasemimu na yentime sumu yie wan so hwe bia to wo no ene da Awurade tie unya se Awurade tie wo tie ne wo kanyina chen wo check akre bi no ayama wasibuwa mi na shamidio ama metumi aso wasemimu wo Kristo ni na nsara no wo Kristo ni na mania to no na so free mu fie obedijaw wasi wo Kristo ni na nsara no wo Kristo ni na mania to no na so free mu fie obedijaw na se wo free mu fie ono na sumjewa no empamba na so ya tuwe na Awurade ni free wo so wate kasa wo dia ya mawi o dia wuti bia fa no sa na Awurade dawa no so yo eshrani ni wa ku adi nkunim wate wo ha ni ya dikitwa bi wa Awurade ani wo Kristo ni na so tu no wo Kristo ni na mania tu no na so fi mu fi ya obedidau wate wano dia wo fi mu fi ono na sumjewa no empaba na so ya tuwe na Awurade ni free wo so wate enkasa wo dia ya mawi o dia wuti bia fa no sa wate na Awurade dawa no so yo eshrani ni wa ku adi nkunim wate Awurade buwa no na shayadio
amaya to me aso wasemimu esore iso seneme boami na shamidio amame to me aso wasemimu eni abobo antinisio na rade wodoma wate ni atu nyina enye rade den hey boami na shamidio amame to me aso wasemimu wasidia wutimpa wusi obinya wayo awana wonwa obidia wo mewo efaso de marade no nimia yamanema wususiani wakwanyi na yabone hey na mesibo paya mirawo nasi abotarwate na jidie so ni nambi hu Yesu Kristo enti ya jidie wasini wuti kwasi obinya wayo sawana wonwa obidia o mewo wate bampaya mirawo nasi abotarwate na jidie so ani nambi hu Yesu Kristo enti ya jidie enti boami na shamidio yeswe amama to me aso wasemimu esore yiso siniye boya na shamidio amama to me aso wasemimu wa Kristo ni na sore tuno wa Kristo ni na mania tunwa na so free mu fia obedi dawate misi wa free mu fia ono na sumjewa no baba na sala tuwe na radia ni free wusuwate nabi na misi ankasa wude ya mawo na nia wuti bia fa no sa na radia dawa no so esrani ne wa akuadi nkunimu wate hey wa Kristo ni na so no push it wa Kristo ni na mania to no push it na so free mu fia obedi dawo free mu obedi dawo misi wa free mu fia wono na sumjewa no sa empaba na so awusi na radia ni free wusu ate ankasa wude ya mawo na ni awuti bia fa no sa ne radia dawa no so yo ewrade dawa no so sha ni wa kuadi nkunimu ha erade boami na shamidio yese amama to me aso wasemimu esara yesu seneme wate boami na shamidio yese amama to me aso wasemimu ni awuti pa wusi obinya wayo awana wonwa obidia wo mewo wate misi bompaya mirawo ya wuti bia fa no zawate na radi dawa no so shani ni wa kuadi nkuni ni awuti pa wusi minia obinya wayo awana wonwa obidia wo mewo ekwani bebie wate Fasu dia marade wate no nimni ayama nema wosusia ni wakwanyi na yabone bampaya mirawo nasi abotar wate na jidie mu ni namde hunu Yesu Kristo wate enti nya jidie erade buami na shamidio amama to me aso wasemimu amania yeso seneme wate boami na shamidio amama to me aso wasemimu mina fofo nyina sremio boami na shamidio amama to me aso wasemimu yempaba mame empaba Minya mempaba
Jaya Rawa Woodie, no Woodie Damasa Kumwa. I love that song. When I'm in Notima, one hey. Wodia Kanu Sajano to me, sir. Sing it. Obamani only be a bie. Amani also say, ah, Shadi Minia Sadia, Bibiara Ningamio, Woniane, sing it. Jaya Rawa would ye. Now, did you get that? Ah, when I'm in I love it. What you can say, Janu, to me? Obama, the only be a bie. No man, you so serene. Shadi, Bibi, running a mule. What me are Etimini and Papa Ebeyo Would yes, Saturday, Nabi Biara Ningamio, what Christonia and Papa Ebeyo Would yes, Saturday, Nabi Biara Ningamio. Ejano what to me, sir. Ejano what to me, sir. I'm referee will have no. Now, my friend no says yes, me what is. Sing it. Now, what can I buy a Sabia Kate? Sing it. Yes, soon Adani what did you? Nyabotayama Minia. Nabotoyamu. And it does all my world. Now, what you yes, me about the baby before from, or baby before from. Ejano what to me. Ejano what to me. Now, my referee will have ya. Oh my God. Now what you want to buy a Savia Kate? Sing it. Esum Adani Wadichio. Nyaboto Yama Minie. And it does all my and Baba Ebeyo Minie Sadi Nabi Biara Ningamio. Wabi Sadiano. Nabi Biara Ningamio. Promise and fairly inti and Papa Ebeyo what yesterday Nabi Biara Ningamio. We are ready with Cynthia and Papa Ebeyo what yesterday Nabi Biara Ningamio. Osimidio mambamba Jawosua usuya Amania de damansanku Helina nyamina dimo Onwa sunaya ojiati Unyama baba Jarawa udi Nugwase de bia to bia peyo Ejo nyamina dimo Onwa sunawati yo I'm not to be a Baba. I'm sure. Jarawa would ye and you go say the beer to be paid. As I did, I said, yeah, be running of you. Oh, Baba, a Janu to me, sir. I'm a come on. Hey. Now what you won't come now by a Savia Kate? Yes, soon Adani Wadichio. Miniama Papa Nabi Biara Yamio. Papa Ebeyo Minia. What ya Saturday Nabi Biara Yamio. Madano, I'm a man, says I want to you, Mina. Mama Esther knew me, but my cabin, you know. Premu, we me money, I make Unimazam Noto. A brand money, when he me money, Samiso, and upon Yami, my friend, yes, you what me. And your man, you know, Sayabium, Satubium, and Premu, how we, me mano, have me, and Premu money, winning, me mano,
shamiso onyame wa mafedia ade nyina bewie kachira obi no pesa shase emprempre mu hawi mema ne hawo wate ebrei mu amani huni mema no shawo so onyame wa wafedia ade nyina bewie obi de kano pe kachira ne se emprempre mu kai mema ne hawo ebrei mu adinji exams hawo kotre mensu bebre wate onyame wa wafedia ade nyina bewie obi yale damposo we yare yinti mema ne we yare yinti menka wanu adre wate onyame wa wafedia ade nyina bewie wajuma seye mema ne hawo wakwantu semi mema no shawo so onyame wa wafedia onyame nyina bewie wase wo school fees yinti mema ne hawo wajinji tubuga bi wate wanyame wa wafedia anyama nyina bewieye esi wadi fremu wo fiba mu eyarade no anore wuso wanyame wa wafedia adina bewieye wasi pray mu hawi yamane hawo brebra mani uni mema no shabiso onyame wa mafedia ade nyina bewie ya saponu ba ko me na ya mompaye ya saponu ba ko ne mompaye wasi ekwan bi abue na wata fodoso hey ekwan bi abue na wata fo bebre ekwan bi abue na wata fodoso atempai bo minia ajisa konchire sanya sadia obonsan besai no enye se won pa bo na reditie na ko besa won hotowo na so obonsan de ope wo seye enti mawani na so wanu na reka anya sa opese wo sikwan no wase mawani na shawu kwa modie muye anyesa opese wase nshira no wase erade abua kwa no dada na wata fodo na mako we yesi dabi wa yesa say ebinu ma waria won pese obi baya batai na so kwa na bue na wata fo bebre kwa na bio so wata fo na doso enya sa won pa bo na ready tie wate na ko pese won hotowo na so bon sam tie ope wo say enkoa yenti mawani na wo so anu na reko na nya sa opese wo si kwan no wate wasi mawani na wo shawon kwa modie muye anya sa opese wo se shira no erade abue kwa no dada wate na wata fodoso na wo ba ma kwa we siana wa yesa say binu ma wa wan pese obi ba ya batai na so kwa na bue na wata fodoso Shiran kaurade na wata fodoso ekwan bi abue na wata fodoso ekwan bi abue na wata fodoso ajisa mpai bowate ajisa konchi zanya sadia obonsa beseno ejo nyamie bibiara nyadi manu asafu yehuwe bibiara nyadi manu ejo nyamie bibiara nyadi manu ate nyankopon ayene na mo no bibiara bibiara nyadi manu yara nyadi manu Pastor Soro Nyankopon
na maya baba Sasam to yana otumi chichaji efirimu Hey Sasam to yana otumi chichaji efirimu Sawone na ma wote wo chirobotai Sawuja na ma wote wo chirobotai Sing it Sawuja ni wa I love it Obebra wo riasimu Sawuja ni wa Obebra wo riasimu Every sawa no dia bibiara nya de ma Asam to wa konko to jani we to one mommy so din different unyamio so ka yesu akuma Moses we akokwa Moses yo Abraham hini kasa yakuma fro ya wo fofro nyina hey o mami dine to kete gobi mu o dine go to subra bi ho I want them from Anama Bofran so. Hey, ono dia, I was an ime. Abofra, want the mushi. I want them from Anekuno. Hey, what's we so ding. Come on. Amano Karadia Kuma. Amanika Wahini Baba Sakuma. Yenti Wafa Bofrano. Adene tuni kukumusa Yeba bungo fraya wo Fufrenyi nampa Oma yenku mambo fra Ejo nyamye Bibiara nyadi Mano Ano baby bienu adi me urade Vanessa I don't care, said the Abrabonity. Yasamba na Monday said the last week na you be the no. We can see your now watching. Be piano was swear under your na. The audio to Chedium Penmubiano. You will obey your manabro so. Everybody didn't kunimedia chaba saw. Psalm 37 verse 5. If I can't verse 4 no. I want to know fire motivation word in the free. Naya jina so dia bomb paya dia declare. Now was sulu baby in the amount. Udia ya kona chawrate. On you to new you was a komano ye di mano onim near here wunina. Menyanum to knee. And that was in the home. I damn it, Martin, you said I'm to you. Oh, I'm better to see. But I came to tell you, send our tree. But I am the first ever dancer. I came to tell you, send our tree. For a German shower dancer. And the more people who na watching, you know, me pass out the shower dancer. What me say now? What you will see? Naya order na watch more. Naya end the bosumia a year from the same May in your end. But Esther, I came to tell somebody. Say, but I appear to see one show. And the ocean free Christo Muno. Christo, Oma wa de champion. Christo, Oma wa de swade hulunimramu. Christo, one beer quack as yama. Now I'm at the assign in your year. Can radio Psalm 37 verse 4. Verse 4. What say? Nama wani inka erade ho. Bible say nama wani ya dia yi. Enka erade ho. So obi pese ohunu nyame ani monema na wotwe mo na ni nka erade ho. So obi pese ohunu nyame ado ya wana bra bomu a na wotwe erade se me nka ncha na sa. Woma na ni nya dia yi. Enka erade ho. Ya wade. Ka mo ni nka erade ho. Me mama hemu sorry. What's in our mouth, dear Wakuma pen? Na wo pia o na ni nka erade na wade man na akuma pen. Yes.
Adias, but when he killed at the home, the morning I come up. So, but to remember when you killed at the home, the Adawa Kumason obey Yama. So, when you bet killed at the home, never shake Kingston in a chill coin. A dear Pia was your shadow. Now, what you want the best sounds? Amen. For your 7 sentence. Amen. For Juma 7 sentences. But tell at the home. That's how about who now what your best surprise. Amen. My prayer for you this week. Say make the Lord surprise you. Amen. Minyankopon surprise you. What? Amen. Minyankopon surprise you. Amen. Minyankopon surprise you. Amen. May the Lord surprise you. Amen. The Lord will surprise you. Amen. Verse 5. Verse 5. For what can share radins? Na Bible say for what can share radins? How many verses? Never what so they are not paying for what can share radins? Never how to know. Now no pay. So what you must do is share radins. Nafa ho to no so for kwan sewra den sa awane sem na no pay for sewra den sa adwuma sem na no pay for sewra den sa amen abrapon for sewra den sa amen ena ye de adwuma be sewra den sa ye de akwan be sewra den sa ye nim ne na wo twe obone fa se enti ye de akwan be sewra den sa Because I'm the man who share radins. TikTok, double tap the screen and share. Double tap the screen. Nipa almost 60 people on the TikTok. One person pen and share. No, we are doing a share radins. Say live video. K bomb pay come again. Say one person and share. One was who go share it. Mun share there. Mun share there. Facebook mun share there. No. Opian say. Obia will share link in the air. But the man go yen share ma. I'll come by and come and show TikTok as you see now. Me to work and can go for share like it. And I'm a boy. You can't write some crowd. Says Shadi and I will say Shadi and you credit. Share the link. Yes, that preach the gospel. Double table screen. Me vampire say you be out in a cancer radis. And what the man is saying you. Bible says so many na cancer radis. And what the man bros. I take it into your life. In the name of the Lord Jesus. And what this yes you are crying. Amen. And what the man walk crying shira. Amen. Now walk crying pesa. Amen. What can be in Shiro? What can be in Pija? What can be a Jojo? And a permit the woman crying Shara this. But Pia Marco School. We do not disimagine. Come on, yes, to Christian in the morning. We know declare about 5 declaration prayer. The see you Roman de Musea, who got down at the baby. You better do. Amen. At the end of the year, Monsieur better do. Amen. You see a bad day. You better do Sadia. Whatever the enemy has planted, we will uproot it by the name of God. The Bible says when the mercy the name of Jesus, every knee bow that we toss and confess. At the end, you do it too. You do it too. Amen. You do it too. Amen. Because I did it here. There is power on your tongue. When you declare something will happen. Adiba ruskataba. Comfort graduates are born in the bush when the BBC. Namimi Bobby Yanko Podi and BBC. Bible said that Elijah can say, Mumfrem Munyam and Muslim Frem Yanko. Bible said Elijah Frem Yanko or Jeffrey Surabaya. As you mention the name of the Lord this morning, may fire come from heaven. So what prayer should be? Evadima or Jeffrey Surabaya. In the name of Jesus. Because I dear Pia. Wama brabum, Mema brabum, Wama Jumamu, Anano pay, you to Tuasia, you to Tuasia, and dear Bianimo, you Tuasia, you see a Tuasia, would Dana P, Yababo Pania,
And I'm assuming boy, yes, in the name of Jesus. Because whatever they planted in my life, be uprooted. Yeah, now what you have told me. Monsieur Dan Tom. It will go back to the sender. It will cut the enemy. In the name of Jesus. Will be a person who should this year. You will not cry. The sooner go attention. Will be employed house who will put here. Body as here. Bible na casa mono matamfo. Bible crana said don't be so be if I never them in the kuno. She go for bu I come. Body as here. Go for bu dia grobe obat na shebra. Na bra woods na come chere. Wo vampire na in Bible so man papa in front na say. Wo pia wo yile pay. Na what here you wura me. Jesus. Natural. Jesus. A brother. Jesus. Ukiata. Jesus. Yawata. Jesus. Kosifiata. Jesus. Memenenta. Jesus. Kosiata. Jesus. Kosijuata. Jesus. You will dear bone. Jesus. Some bone nantimra ufi. And now yes you demo. I mark you with the blood of Jesus. Me the yes you want mark. Some bone who are born in chum. Me say born in chum. Born to me mo ufi. I will yes you tell. Evil will not come your dwelling. Bonnery man would die. My girl, empire minya boda. Every morning, my boy, and my bonnet mammy. About the my bonnet mammy to my because the dear son, bonnet forces. Messi, I did be when you palm won't say, near my set your council, can't forget upon my hand. But I said that for when you know maybe no bomb by no one until. Obi Pewoku. Ready, my command to me. Obi Baumqua. Mammy Unquire now, Ochina Yamia be a big nurse 94. So soon I made maybe a bumpire. Now, where the boo are not in it? I see, Mujapafo be airpen. Mujapafo. Yes, I go from Pewoja. You'll go from Numi Pamoja. Diagram Banumoja. Tiak de Banu Mamoja. Oh, Pia Yamojapafo. Not that this week I am. Wapa Mojano. In our 21 days fasting, Mitikera yesterday, near Wapa Mojano, and whatever woman can our yes to Libra Satadaba. I was a for I say who was on the bay. Mamma declare favor and toast. Now what you are in Sui? But the be a poor Casagas, but Pierre that's what they want about the more. I want Jesus Christ. Because I will testify. Because I want you to me. Now what you must say, Radessa. Made me must school some share Radessa. Made me sick as some share Radessa. Casavadi be a Biapono. Our menim. Prubiara. The young Shilay. And now, yes, with him. And I must have put him here. You must have put him here. Me yes, Capro. Me Pia Diopro, me Pia Monapro, me Pia Cassia Pro, me Pia Dancia Pro, I put a Piara, at this city, ever permanent, my brabo, and my dear, Masapono, Manimia, I don't couldn't be there, I won't Shiramu, I mention what you ain't, now what you ain't, what am I mentioning? Yano Pay. Papa non sia. Ma promia yes, kind of bonfire also. Now what you want the party? Amen. Now who want to? Amen. Or Abrabum. Amen. Can I Cassia? Amen. 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 Come on, go home. Amen. 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 The last one. Amen. 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 God is sure. Amen. Never had no case here. Mammy, me your phone lines and I am funny pa. Bear me and Sako. But some bomb pie many pama come and son as a num. Now you hear your quite and pay a story so. And a pay your serious story power, Hanoa.
Story na no dene. Story ne wa you want no dene. 0260196064. 0260196064. 0260196064. And you made about 11 o'clock. I had empire and the annual 10 and Gassa. Yes. And you made any offended Bujay. Body as a Bujay. And not 10. We did this Agas every. We did this Agas every. Hello. But I did the same Agas every. Every day, from Imoro Mohammed. Imoro, Monsieur Fitachimai. I didn't share on some mammy. Amen. Amen. Me bon payamo no payimoro. E wadu hie nhirani adomu osuwate. Na watching baby abekobi e wadu tutu anamo nsisi ne yeye. Na Ewurade enhwemo kremfo selfo nse boni bia e be se atiawo. Ewurade nyofu atamfo nsem e wo Yesu de ne munti. Amen. Amen. Who and Shram, amen. So, but to me about man so 0597 39 72 17 0597 39 72 17. Mammy Rich, pray for me. I'm not well. A bomb pie sly at a sad amount. Ubi Ariano Pebby, Radema Alassa, and your chafa. Raden Saw Yadia. Ever Yesu Christo Dinamo. Holy Ghost. We did this here in Agazafri. Okay, I comfort. Mammy fever, baby, be a bonus. Eradisha, Pogwana in Agazafri. And upon my age, I am Miss Lamopa. Amen. We are more sorry and Radin come. Amen. 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 Pogwana Agazafri. Tachima for Eradin Shilamwati. Amen. What the mention in your baby, where Yesu Christo Dimo. That's baby, and Anadria Bessia, Ebesia, Anadri, what? Aha, Holy Ghost. Now, who did this? I in Agazafri. About Pesa. Ogazafri Madina. Or show Facebook and now show him. TikTok. Or show TikTok. Aha, that's a TikTok for now. What? Me bon payama na what try yesime Ewurade nsiesie wakoma so ade ma wate Ewurade man ya wo bo ho paye bia Ewurade answer this week may God give you answers in the name of Jesus Christ. Amen. Holy Ghost. Who did this? I got everything. Me did this. You know, me kasa free Boko. Yeah. Me tio free Boko. O ya me wan TikTok and Facebook and if I show me you, me radio show. We tell radio show. Oh, Sunyane, I can say that's my. Daddy Boko. Our Metro, I satellite. Okay. Me too free Boko. Me too. Why you know I'm a chede pa. Yeah, Monkai Boko. My no, I won't buy Boko. My rather me mo share that then say rather NCSC mo. Radima hu na ni onyam na wa frem ya radimie bia poma na wotwe enye nhira na wotwema wo enye wotom na wotwema wo Yesu Kristo de munti. Amen. Okay, me the course ni besia anadwi ebo 11 o'clock ale pa twa fato sompa ebo anadwi 11 o'clock sompa mpa bokese je ni ginam serious one. God's own. I want God to anoint over my son to do the work of God. Ewadema in shira ne ngosra ento baswati. And I radin sie woman pe. Woman ani munyam no soma woman no. O Yesu Christo demo. Comfort Adama me read the Facebook message ne kakra. Comfort Adama, may the Lord bless you. Presna adepa. Sasa muako. E bom pa ma no pe wadema nhira nya wo dia. Wo Facebook no so ataport and so tro di to so. Na me ho TikTok tro di to so na me ho na me bom pa ma. Esto for Esta desa how much na me no na gina mu. I'm at 4 o'clock nyam na gina mu.
Erade mention no so what favor locate to favor and social. Oh Jesus, deem happiness. Mary and Ponsa, I pray for elevations of God. May God elevate your life, Benjamin Yosen. I declare for supernatural elevation. But me be a point as to Grace Hobson. I declare open doors in your life. Buadu Juliana, I pray for you in the name of, may you're going out and coming in be a blessing. In the name of Jesus Christ. Teresa, I prophesy over your life. Lizzie, if you are going to be able to amount, your 2 hours on your pion one shim. I will use to Christ or Dinimu. Or Sarah Jana, I prophesy into your life. May the Lord elevate you. Margaret, I prophesy. Receive the favor of God. Receive the favor of God. Nana Yeshua Asabi. Unyamimi be apuma Bridget. I declare open heavens into your life. May you testify. Ama, I prophesy into your life. May you see the goodness of the Lord. I prophesy into your life. You will smile this week. Nathaniel, I declare contract, open doors, destiny helpers. In Jesus' mighty name. Betty Josiah, receive destiny helper. Helena Jakum, receive destiny helper. Rose, receive destiny helper. In the name of Jesus. My main comment story in this one, okay? But before no, my Joyce. And then the young one, maybe I go find another. Where the other is another. Yanni is here, Petitina. Maybe I don't want them in the and TV crowd. Hey, who knows how many I got away? Meteo Ghana here. FM. As in Meteo Ghana here. Now, and yes, upon your neck of your banana, you know, they are frafra. Only me say, and you may have to tree and up barefoot. And when I have a Omonte Grada, I'll go to one take that. Yet, time and you want about near one. No credit. Only the money, Ebenezanya, Mena, Dumaraqua, your bookie will go to Papa. So, but when Mrs. San, you know, sending you more such a class. And then the idea, and then you man go for baby, I don't know how to see it. Namid de class, and I don't go for me, Bell Crum, and then I'm a chillitin, and Radaman Pabuasha, yeah, when you go on it to 1 night. But we had to phone one, woman, you know, to know. Ultimately say, and you make Casachra or Cra. Now, almost free as seminum. And then I Sompa from an opera, I say, ye are sick, son. Nadia silver, the monk crying. Now, Oma free now, so it will say, and you make Casachra. Now, we fell on TikTok as well. I know what then. If I say about number, will be per number. We be a corner and pay. Everybody will be so shit out. Oh, I told you, Michael, be a mama. But so charming, and of our America, amen. Amen. I don't go program America and UK. Number best of a day or better. And I'm also a fan of banana more fair, Mammy, Ghana from Pesad Munyai. We found a number now of most restaurant and the end of the Munya Sadi and yet the answer no. I'm born a man young choir. 0244 0244 777 336 0244. Mama number is 0244 777 336 777 336. The number required I wouldn't mean 777 336. It's like a 3 even a basis like I 777 yes, we are baby we are no. I go 7733 is we are seeing man two frame mama son number no so on sabekano. O chena so man address wo yen chan. O chena de be called serious we say dey could deep serious one. I mean she say please we want the last song. Oh, last song and beba achina no pa open last song achina no pa na ma bo de na de ho hyem e wa de hyira pa acho mechia me kunu chia ukun ye mi rafi wa chia ukun kra say ne asema ba chia no be bia obi anya na boni ni apostle set e Japan e na ye ma me akosu ago aboaje ina yere e na ye papa Dr. Blessed anope o nyina ti o de Achadi apanya menshira bebre pa Osofo Alfred Dagadu Victory Bible Church
Wajane your Facebook, ya minshira bebre pa satellite. Ya menyo kese. Na mentwa me homra sesi ya. Na men come story ne so. Oje fi ano ide o se kakra. Ma ya je. Abawa mini ya zufobia. Abia wudi ma besiani. Wano me fasina mano. Why me money day? Okay. Everybody won't share na everybody on your kasiye. And na me ne me nua be ma osofo bi e betwetwe nkomo e ofia na hu be hia se wo betie bi. Na yenua yi e ka se obi ewu asore ya ono ewu asore. Na oyare koda Nsawam Hospital. Is it 2 years ago? 3 years muni yakui. Na through oko no ojemu, nga se ojemu. Na niema Awurade koyi kire no. Awurade no call paradise. No call hell. There's a name hu na so de anoden hospital ho niema sisi ho ahonhom e ba hospital ho. Ena be hu se obi yare na oko hospital a. Enya honhom bi abehia no hospital bia na honhom. Anya ni anase kana say ye nipa bi abehia no hospital bia na oye nipa. Obu onu mo ye honhom. Obu onu ko ye nurse nso na oni duty. Honhom bi tumi dan no ho nurse ni. Eba as nurse ni be pese obeye adwuma. Na obekum nipa na okọ. Ye was honhom e di se adwuma no e wo wiase. Ubo wo hospital ya honhom a otumi dan no doctor ni bi. Pepe ba doctor ne bia na time kura se oba be ye adwuma na adwo be ye adwuma awia na obete wasum membese metechiri makwa akire na nkomodie ni wa bete wasum odafo emu akwa ba emu akwa ba Sompa 106.5 ene Sompa across Accra be bia na bibia bokode nyame adomo na se edewrade ase amen edewrade ase ne wadu shinshira wo se eton safre wo waba se niema wafam no oso do beka na onam fam ni nipa so de yesua de na ama ya ben paibo serious ya ben paibo eti me pese meka se bebre no fro ne da ho ma se na niema sase oni yeni nkomo na me nshira me nua be ma na me nyoka kase na me nshira watiefo ene ya papa ne abusua ade Sompa ba Ghana ha na yu asafa na ni na na me nshira se oton sa fra me se me ne atiefo me che story a Awurade da na de che me bra me kon Sompa say me be yare 3 years ni first junior ba be remu ya na me nya 3 years say time na me yadwuma wo odoko top GTV na ye online ba na afi na ba digital ti me be yare ye na yare ni mo no ana ya de me copy Nsawam ti ye konsam na me ko honom ukuada Nsawam hospital me ko ukuada na yedi kan me chia Nsawam government hospital for ni na me nurse ni a ohwe me kwese o UK okay nurse ni a ohwe no nurse ni a ohwe me no sisi o UK wow say yeah me first operation we na and me man first professor say rather than be too kwan and no UK wow doctors be through sa phone to kwan ko UK o mom hwe me no be to kwan ko be wow yeah the story na no dey story na no ya dey esi ni say e ba ni say dey ba ye ni me be yare kakra say me be yare na ye dem ko hospital na doctor na ba no be no chere say appendix na appendix remember yale na ye oba ye be man ye oba ye be ye obia yeah see okay side has in okay and lock your side ha intimi nya has ye operative na yare bia yare bone pa ekum ni pa keke ekum ni papa anti ya de me ko ho ukwada ti ukwada no doctor no so ho na bibi kan so mra hospital ho ti oba hospital no oba na me na me ho no ba no baka che me se minti no ba hospital ho
Okay. Na obaye no. Oba be hu say me condition is critical. Na yebe operate me. Yebe operation. Oh, the Oko hospital, na no say be akopɛ aduro bi na ja. Me papa level na na ma be say come baby. Na nim say eko wie say ade na ato no. Etwa say e fe e plate u. Minim da say say ade na me say as say sometimes yetimi de toilet re yetimi de shower ho. Na as the gas agina wo yam no. Okay. Say na okay. No before say me in hospital no e be me sama me kwa ya sorry pon ye. Ama me ya sorry pon na sorry for no e de me ko pharmacy ko tondro. Oh omo ya de but ni na anya yi Sunday anya Monday and Wednesday no before say me ba be yare no me nya vision bi na man bi ba me nche me ka che me say o de metu kwan na akwantu ni mu no before say na yare ne ba bi si before say yare ne ba be bo me no wo son da ye awada ya as enye nampo wo say sometimes so timi to na say trans ya ti man no ba no oye pania wenyin ni tini na efita na boji si efita no kuta say Moses pomane bi no tin ti papa no kan say ye beti kwan na me fi say bia eye normal akwantu ye bi na odi mi betu ntino me kra de na ye na me fi say bia physical ti me ne tin bi sa so fama me say wan na ba ha okay no si o bia ma na so okay man kan kire no bi di si ye ti e ba to aso be 3 times ansana ya remember be bo me no enti yare no bom na dem koto hospital honom no mine samba abiem midnight by 12:30 no samba abiem say akwantu no ka so dem betu no afi na edru so na say tans na doctor na ba be ka che me say ye be operate me na say man pre man ya operate me a nima mi na da say me wu na say eti sa papa penin na be ka kire wo say ya wo no no ba betu kwan bi no after no achin na yare na be bo ya and I call hospital. Hospital. Okay. Until hospital ho no na osan apia ho biem. Se na me kan. Papa na say apia hospital. Apia be 12 Wednesday, ade be Thursday 12:30. Na doctor so be operation Thursday. Until yembo boy ho. Na yem first ka ya mo de be me ho adwuma na ade mbra. Okay. Until emo ho na no san apia biem se akwantu no ka se betu no. Afi na edru so. Na mimi hu ni se ye hu na mu. Akwantu ana se akwanya bi na ba bibie ma me ama be bia metu kwan ana say erade bebi o so we say bia America bi na UK bi na pro bi ba bibie utima o de ade ma me ana even kra kwantu kra pono bi ba me na me pese metu kwan this time around yeah nti e ba na sa no doctor na ba no asama ba ka kire me ma me suru ye so ma prema ya repeat me amewu o can direct no aka jem so bia dika bi wo honom a week ago. Okay. Ansa na me ba. Enti me di lisa, me so meto so. Ti. Akwa kwa ni mamienu na my wife say me mpene na anye operation man because option bi ene ho. Sure. Nti eje pene and you start to say de me ye kototo nro ne niam ye de ka kwa me ho adwuma wo operation room ho. Ti skaka kra na wo say ye de ba na mo de kwa ye de bia ba ma ye kwa nti me the first person ye de me wura ho. Ti ye de me wura operation room na ya started say yakwa me ho adwuma no and me ko bia na me kuta Bible Bible da me ho nti me the Bible no kwa ye Bible no de ba me bedroom ho awo me wo do yes hospital government hospital ho no eti ya de me wura operation room ho no no ana ya started say before say be operation no ya mo mpa bia ha no mo a ya do to so wo me can say our branches baby I don't sabato so baby ti baby awonanda ana ya satellite kese okay ade ato so na satellite na ya de behwe adwuma ebe ye oni pedua nim okay ti ya chekere men sa na chekere na baby adu die ewrade age se wa yes na se adu woni nkwakwanta na se adu me se baby adu na no ode men ga na da ti ya chekere men sa ya chekere men sa ana ade bed ball me kon ana ya chekere men na se na be ya men konkopre na ebia Sompa FM ye ma medro ya injection ni de nyame nim ni me ho hwebiem ti preko na me hu se papa na me hu no papa na se babiem o ka chem se afena akwantu na wakase ye ekọ ye ba no ti adame fa hospital ho me hu se me honhom me free hunam ti after say your bow wadru na we ho hwebiem no me hu hwebiem no afa wo say wa ho free
me free hunam nim said there you movie when say so body that so na asori say no sana also dey no hu and you see your body say body need that body need that ti man dey me start and am hospitals no chechem chehwe enipa bebre wu ha ye she da ku doctors nurse for asama man na se bofo no e ka cho no say nipa bebre wu hospital wa ye she da ku hospital for say that ye she da ku ebi mu me ngane sa yeah nyanti ye she da ku ne say one unyo obi a prayerful unyo obi a wosum nyame wudi mu nyame wudi hu ni wuti hu free film enema bi ye Kristo chiwade wuyi hu free do nyames so Bible so do already say nyama no ye as a Kristo ni a ho da kwa ma bro nsam ana ofie bos ofie sa honhom ho a yetimi beto I was hospital we kun spirit bi wo ofie a yeah spirit ni ba hospital eba hospital obe so to me be prayer topic anadri spirit tu be ofie eba hospital obe top eba ton ma yeah ema honhom e hospital yeah etino bebrefo enipa bebre wo hospital ha edro o say de bom granya na de bom me say ye mi bi but so lucky say doctor na no me ho no na nani wo me ho pa anti no wa makwan ama emfa amo me enti odeme nam no akere doctor we seni not here on say nem sem ni bi wo ha untimi nkan no public okay ye wo mo a omtwu mo jaton ye wo mo a ye bo mo pa me nipa me mpesa obetena se de we oye no kunu no yenyi free ya injection no it's like odeme wura mu kire me niema na just say ma just we yale na ko hospital so do shempa bo mo go bia na nipa o go sia na ko hwe wo ebia na onye me ngasa a doctor ne nurse fo nyina omo ye adwuma pa be bi mu a frem a ebinum ene tumi bi ye adwuma no ana ho bi wo mu no na wa anya careful na ko sia na ya ton ama no akotwe mo ja koton ma obi am ye ku na ye yi afiri ho na demons ni bi kura timi dress say nurse timi dress say doctor our hospital ho eji odem nam hospital do chem ne mo pa o kire me niam wo hospital ho no ma enema bebre sisi wo hospital se yen obi yale ntwu mo jama no bebre fake obi yale ye we ma no it's like moja ne se niam no obi yale ntwu wo bebre fake mentia se jimu ebi tweton okay ye wo mo shada ba hospital beto okay ura hospital a ye o me ward ene ye o baby a ema so ward wo room no bia no ye wo private rooms wo mu a ye wo esikafo wo no mo de da say rooms ni bi wo ye wo baby wo ho a ebo from 12 to 12 midnight wo kona ye wo mo shada ba ho se doctor tale ba ho no mo omo je contract ba because now doctor no kura papa nangasa nada okokura enti hospitals ana de ba kwa ma onipa bia ho ba kwan a o hospital san so hwe no bi to no se uni nyame o wa kwam uni mu mpaebo aforebo giving unti outside to bo ase eye fokura uni mu mpaebo 1 uni mu aforebo 2 uni mu ma 3 unti tight just say forget it nyame asem nti mu anokura de wokura de wase nyame asem san nti mu wasem kura it's like odi anka ma mpaebo aforebo no kura mra nyame asem mse bebre na nti bi mu ano so unya no kura afọ no kura se gaje ke be twa do kakra obi o ne ne de ne kwata kura before say before say me enkwam message no ka woman bi ode ono de the patient ba ono kura bi wuja patient no me ba obi de ono ni patient ba ono de patient ba ode yale for ba ono kura bi wuja patient ono mo be wuja yale for no the hospital menia enyama bebre na ye koso ho obi betimi age contract on hakun wo abuka onye na busuani a hospital enyama de o kire me nyama pa ena ma mi hu asase we ya yeti so no ye nante asase we so keke se woni bambo bia wo ye ha se menga se mfuturo kra edu wo ye ha se mframa because e bowa ba bia pe bia do koto ana e ma ho bada kwa ma osefo no so nyawo ase because me de mi wuye me if you cry do na ye de bo me first one kra me ayo me first operation obi akoja me te me kra na me call for kra me say me mawu
because na ano yɛ de omo be operation nyina ho to mo kogyaw it's like on say ye operation ayo baby ade wo koto okay akoya te cold room ya do be koto cold room ho ya baby ye o yare ye operation ya do bato no ho no bi nso be wo no operation ya de bato enti cold room ho no omo a medi kan je omo ni na kogya me ama be ka me nko a omo kogya se omo ko fi ya de omo call me ward okay ya de omo call ye cold room ho no nya baby ya do bato okay ye baby a me ward ye bed 1 2 okay ahanti no ɛhɔ no ye operation bi bia wie na ɛhyɛ concept 40 bi ne hɔ a na yɛ de wokɔ operation for bebre hɔ na be mu operation for mu wu no bebre na ɛyɛ hohom bebre na nya doctor for no for doctor bi wɔ hɔ a in the spiritual realm so age contract okay me ba o ma ko operation room a o mu wu no bebre na nya doctor for ne kun mu bebre na ya hohom ne be kun mu ɛna ebi nso a doctor bi wɔ ɔno so age contract a bebre na wow eti mo so bu on mo doctor person ko ofonso na ko je no but to me bi di akirenti no ana a doctor for be nso we ni etu hu sa afa otumi nya ho hwe biem na wajai sometimes na say wo ye o kristoni a wuti a o say o ma sunsuma brabo hia ho obi bi ko hospital bi yale koda hospital a efa nya ho nem osem o say wo holding responsible spirituality bompaye editors adi padachi easy me say ade me koto ho no yes so many pa be 4 eba hospital asofo kan ho so many pa 4 asofo kan ho eba hospital mo be de mo be mo behwew mo be bra aduane adi ye mekumi si ye mekum yeah asofo 4 ba ko abrochiro no kwado ofre confess ye asofo 4 ansa na okoto e betuma bobo mo din o da bi emra makwan enti o de you cry there then the chairman cry na me we wuram cry where hospital around hospital say na be obi call hospital a obama de ni abere sa wo do patient be call hospital a emfampa yin di agro because you di agro man hwe a wo wan hwere wo nkwa no be hwere ne nkwa enna ade ba ko masua ne se bebre nan so obi o ye nazifo yi ebi is very spiritual ebi ya Christopher mo bom paye pa e wade ye wadum na akọ to sankofo ni bi nsem a we ye say doctor ya ukoto ni say nyame ho hum tinimu and obetumi support umpa obu akura na o sawo yale a onu otumu say yale na o dele na nya ho na mu de to tumi jato na o dima wo mpa ibom na ho ye den eto na erade anya wadum na kohia obi a ono sabi onya banfo but hun onya mpa ibofo ni muda kwan tu hu bitumi fa ni mu edre ni kwa se bi kro de wo no and so ye de edro wo bi wo masode ye man no medication akwa ne numa gan numa dro wi no masode onuma dro no gan be disable na edro wo se nurse ne de man no akoma ne different eyi eti bi e be kom na nya doctor na san nurse ne fault but e bi ahun bi na bowura eti wo na ye de wo de patient e ko hospital no and now once so na de wo you must stand on your feet and pray so for your shira that is the reason why odu hu nipa bi akọ hospital yesunsum nipa wanya kofo na ye de koto doctor bi a on pempa e bo wa ye mra na sunsum tumi bowura na ye adwuma wa say wa de kwa odo to so ti sofo sa wo de obi bi ko hospital na odi agoro wan ye kra agoro be fon wu because wo hu abaye hi one ade nipa na hospital no hu abaye hi am ade ama demons na tire le nechi no e ba men for we munya example sa fidas to yale na ma bias de ne ko hospital no ade ba hospital no ho gwa hi ho ya ho anwa hi se yare ni bi o ha esunsum yare atama nipa no okay e bia wa yo bibi nipa no person ogini frata at fast so e bia wa dipani bi atem e bia sunsum no honam no nipa ba sunsum no onye nipa what you say but physical and ehun say we nipa say nipa ne say ukodi o nsemu a it's like a very serious hard say obet ma survive because yare ne ya do bako doctor be ohun ya le kro and so no say nipa no ya le pa onim say nipa no enti wona wodi say nipa na chi je ne nkwa no say wonyina yie dia ene pe ba bi for nansi ansa enya sa de a wo behwere wo nkwa
because hospital ye baby a bia ya je akra nkwa ana ye bia ya wudi ehon so ne to akra ya to nipa ho niam ade ya rituals ne ade bia ya je akra nkwa ya ana san ya bia ya san to akra ya to akra ho wow minua enti hospital ye bia it's like ye ni agro ho na odemi wuram even cry if more chere ho kura no ye o pass o moton ho around hospital ho no enti ya esikafo bebre organa ha yi asofo bebre organa ha agidin but uti pupu a obidi anmutufo bebre obidi age awards uti pupu agibidi sa but utumi show bia no bi sound say wade na me de adan wo obidi o na tam baba enye ize sofo enye ize eti papa ndeme na mu o hospital wo de me fa mu na ya nam si ye huhuhu no bia ontimi nhyae huhuhu nhyae no wa mane for baby so we yasoma no aso we ya na ni na hospital was excursion ho nyame ho gron bo for de wo ko ansa kura no de me bepia bonten abekire asofo anontofo o de yanko wansa ho kura de enu ho o de yanko hospital na ye be ende hospital no wa haya baby na if wo chena ko ya sa to aso hospital ho no ye de kwa akowura asofo mu de kwa akowura ne me wade ko church asofo mu ne me wade church wo anontofo mu ne me wade church wo asamado ne me wade ko church wo heaven wiase ye obabi a ye be ko daache besa me catch now say enye wadwen say wo kwa oba no o de obetuma je onwa tinye o Yesu bia ni ho o Yesu be bank wo sheni kan go beduru so se troka boy ade na ebre beba ubenya senka oti asem bi sei nka wo fa futu wom na ochina awade yadomo a mema wo de hospital ho eniema wo fa mu eniema ye de hye wo mfe untumi nidi ubedidi ase de afa de adem de fa ti ubim asa na ko yam ade achi a obanum nsu a onum nsu onum mimpo ye videos ne pictures ne nyina wa ha yenua ye wa ha ochina ewia ma de ama ye nipa ya brai na safona ode atoso ochina urade yadomo a na wo ma hwe wo social media no so wo se enye petu prebe ne yakotutu no ho ne ye de be kire se de anomani ne ye wo hu se de wo ka no ayade wo re nipa da sane afem na be se nipa bra bo ye bra ya bo se nipa bra bo ye mobo me se de mi hwe bi mi ko ma hwe dada me hwe ne me bi etisa ma hwe dada eti me be se wo rapo no a hospital no baby a ofo du pie ya o muhia wo bi ka se we o munye nipa omo ya honhoma ya somo mo a omo so be fa akra e de besi wo na ochina because ya be na ye be ochina ma adu be to nyum ntem na ya ma time ochina ma time pa mo anya kwa ko deep atiase amen shira e ba din shira amen na e ba den yo kese amen na ba dia adu ochina ma bie phone lines na obi onu so experience de ya wo ke obi tifi onu so wa hu bi da ade ase wa hu bi da na sa utie me na wo obi a wo so wa fa spiritual niam bibia si sunsu mu a wa fa mu a nyame agi wa firi mu a mebobo number bi de ama sesi a fa sa number no na frɛ yen na wo ne ye ni hu nkomo e wo ho mu abi a wase ebo a bebo wo empire bo na wo hia do be fam deliverance na hia do be fam e kwa bia ye wade betuma fa ya so enso bebo ne bebo wo eti fa number ana apasa wo ne ye che na wo so beka na ye dida ho ne ni suade hu no ma obi wo ye konfo wasakira wo so nkom biem bra ne ye no enchechire na ye hu ne meko so sunsun wo ye bayimfo wagya ye wo so wonya biem ana apasa tutu be ye ne kura ma wa bra na be ka ne meko so sunsun na nipa ni na ho na ye sode ya yamfa ye mpaibo ni agro number we frɛ number is 0597 0597
0597 0597 39 39 72 72 17 17 0597 0597 39 39 72 72 17 17. aha eti ofre sa number ya enkomo bia opese woni yedi no ebe wetumi ne yen edi sa nkomo no ba guys benifo se ewiase esum I was say you hear about bossy papa. Na I operation da. Into what we not say. Me time no ne chloroform. Chloroform. I am 3 times. 3 times. Ma wo miensa ni nyina. 3 times. Wow. And you also go on niema. Easy. And you chena also do the beba. Serious. And you cause we are say. You cause we are say. Although for last word my na you met to us chena. I mean sure we na be ma. Me maximum me dey chat to us. E wi ase hu. E wi ase we yen room cry o. We just anu he ya. Yen room kra nyame adom a said ya ka say fi chena no. E be to aso. Enti maximum me dey chat to kra ne say obi amfa no ho manyame. Na musum nyame yi. Ye mo mpaye. Hwe e wi ase betwam. Ade ba kwa ya me ya ne say onipa wo hwere wo kra wi na hu say yes me hu yanka. Hu yanka so na ka chire o. Wo hwere wo nkwa wi na honhom ni firi. Ade ba kwa say wo firi wo firi dan ni mu a wo hu say wo da wo hu say wo say engine ho. Na wo person san ko. Na say nipa wu ya instant na waso na efiri nipa du anim. Wu ya. That's what temu mu ano no. Wo gina wo pa say nkomu ntimi nkomu bi mu. Di say Kristo enyina wachi a. Safo ebedu ba bi na afi na busia kra nim say asayo. Owu kra. Men Canada. Te me masem etwa to na say obi amfa no ho mawurade na sua mpaebo. Sometimes I know people mpa mu say nipa no ya boda ma na say bia nipa no nim ya oye. Hwe. Ye baguo for ye dache. Omu nim. So how to amane mai. Esam bi mesan wa obaka se hwe ni wiase. Ba se to a obon se biribi o. Se to a obon se bibi e ho. Aha ene ye di besi. Nyame nhira wo. Na ba de nyon kese. Etiefo wade ya domo chena. Ye de de aka ebeto aso. Ochena 830k. Ochena 830k. Ye de aka beto aso. Nyame nhira mo no wade nyamo kese. Reverend Alfred ma mo he o TikTok ni ade. Wade mie bi apono kese ma mo. Na anadwi ebo 11 o'clock a ye de mpaabo anu den eba beto anso. Opeduane papa di ame pa choka adi ya special. Ko ehon eduane pa wo. Ene me fast na ho na makwa ko breki. Aje ya utie mi anapai by fast na me ba achu ho. Kan transition ho. Ehon na ye de fast na ba be breki na se bia kama. Eti awie yo so ma mi hia wa aje ya ho. Na yengo breki ya fast ho. Eduane bi wo wiase bi aje ye bi. Eduane bi wo wiase bia acheke tugbe banku ne tilapia okro stew fufuo pa ne abankwan ne mu nkwan ahodo katukonto